Hello guys, welcome back to Miles on Dila. අද මම යන්න හදන්නේ ලස්සනම ගමකට. ඒ කියන්නේ මන්දාරම් නුවර. Right now I'm starting from home, bag and everything ready. Let's see how the journey goes from here to Kandy first. දැන් මම ඉන්නේ Kandy town එකේ. Road එකේ weather එක super. Little mist, cool breeze, green all around. Every time I travel this way, I feel peaceful. This is why I love Sri Lanka's hill country. මම දැන් ඉන්නේ බෝගම්බර පාක් එක අසල. People just relaxing here. Some sitting under trees, talking, some walking around enjoying the breeze. And you can really feel the calm side of Kandy here. කට්ටියටම පොඩ්ඩක් tired නිසා so I thought to grab a quick snack. එතන තිබුණ බෝගම්බර restaurant එකේ small short eat එකක් ගත්තා. මේකේ vibe එක හරිම chill. People passing by, traffic sounds, birds and that Kandy air. Alright, snack එක හරිම cool. Now let's go to the bus stand and catch the bus to Padiya Palalla. Now the bus is moving towards Padiya Palalla. මේ පාර හැම බෙන්ඩයක්ම cinematic shot එකක් වගේ. The road goes up through the mountains, turning, climbing and showing amazing views all around. The road was full of turns, mist and green mountain views. Super beautiful journey. So after a long ride through the hills, finally reached Padiya Palalla bus stand. මෙතනින් තමයි අපි මන්දාරම් නුවර බස් එක ගන්නෙ. There's a bus going from here to මන්දාරම් නුවර about every hour. හැබැයි Sunday දවස් වලට ටිකක් බස් අඩුයි. So better check the time before you come. Normally before 3 p.m. Before taking the bus to Mandaram Nura, I decided to walk around Padiya Palalla town a bit. අපේ ගමනේ ලස්සනම තැනක් තමයි මේ Padiya Palalla town එක කියන්නේ. මම මීට කලින් මේ වගේ තැනක් දැකලාම නැහැ ඇත්තටම. There's a small bridge here and a nice water flow under it. The sound of water and wind together feels so calming. ඒ ළඟ තියෙන little houses, people walking slowly, life moves here in a peaceful rhythm. The view from the bridge is just amazing. Green hills far away and mist slowly rolling in. Alright, then time එක අපි යන හින්දා එහෙනම් අපි මන්දාරම් නුවර බස් එකට යමු. Next part of the journey straight into the misty village. Okay, now I am on the bus heading to Mandaram Nura. මේක තමයි අපේ ගමනේ most exciting part එක because from here the road goes deep into the misty mountains. බස් එක බෙන්ඩෙන තැන් ඒ වගේම එක එක ගම්වල mini waterfalls වැටෙනවා. පාරේ දෙපැත්තේ තියෙන තේවතුයි කඳුපන්ති ඒක නිකන් මූවි එකක් වගේ. As the bus winds up, the road gets narrower and often mist covered, which perfectly explains why this place is known as the Misty City. We are officially in Mandaram Nura. Finally, ඉතින් අපි බස් එකෙන් බහින තැන ලඟ වුණා. මේ තමයි මන්දාරම් නුවර. Now we are walking to the resort through a mini road between the hills, quiet, misty and full of fresh air. පාර දෙපැත්තේ තියෙනවා එක එක එළවලු වගා කරලා ඒ වගේම නාන තැන් little streams flowing by the side. The road is small but beautiful, just enough for one vehicle to pass. Mist floating around, sound of birds and water dripping from leaves feels like walking inside a painting. Look who I found. A cute little cat friend came running towards me, super friendly and playful. ඇත්තටම මේ දෙන්න කලින් ඇවිල්ලා නැති වුණත් මේ දකින්න තැන හරියටම හිතේ ඇඳිලා තිබ්බ තැනක් වගේ. Walking along this small misty road, I found a beautiful old tree, tall, strong and covered with moss. It suddenly reminded me of the Maimara Gaha from Maimara Pasangaya novel. ඒ ළඟින්ම පුංචි ඇලක් යනවා, clear water flowing slowly through the small rocks. The sound of the water and the cool mountain air together create such a peaceful vibe. From here we can see the Buddha's statue far away, standing high above the mist. This statue looks calm and bright even through the fog, like a silent guardian watching over Mandaram Nura town below. මේතනින් බලද්දි මීදුම යටින් ගම්මැද්ද පෙනෙනවා. ඒ වගේම මේ දර්ශනය හරිම ලස්සන සෙරෙනිටි එකක්. It's peaceful moment, just the sound of wind, little water flow nearby and the Buddha statue shining softly in the distance. Looking around the hills, you can see people growing vegetables, their main job and way of life.
On these steep mountain slopes, they carefully cultivate small farms, working hard under the sun and mist. මෙයාගේ දවස morning to evening full of work, planting, watering and harvesting. From here, watching them from a distance, it's inspiring to see how they live in harmony with the mountains and nature. ඉතින් අපි බස් එකෙන් බැලලා දැන් ගොඩක් වෙලා but තාම walking. ඉතින් මොකද අපි හැමතැනම ෆොටෝස් ගන්නවා, ඒ view එක බලන්න නවතිනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන කොච්චර දුර වුණත් අපිට යන්න එපා වෙන්නේ. ඒක ලස්සන view එකත් එක්ක අපිට නැවති බලන්න ඉතින් දැන් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. About 1 kilometer තමයි අපි බස් එකෙන් බහැපු තැන ඉඳන් අපි resort එක ළඟට තිබුණේ. Along the road, there's a variety of colorful flowers on both sides. Red, yellow, pink and purple, making the walk feel magical. මීදුමත් එක්ක යට වෙලා flowers breeze එකේ sway වෙන හැටි සහ their fragrance hiking experience එක even more special කරනවා. Walking here, every step feels like nature itself is welcoming you. මන්දාරනුවර area එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඒක small, tucked in the hills and surrounded by mist. Air fresh, calm and peaceful, streams flowing gently, green terrace everywhere and hills embracing the town. The village is famous for its natural beauty and simple lifestyle. Hillside වල villages growing vegetables and tea, small houses and shops blending naturally with the scenery. මම දැකපු දෙයක් තමයි ගොඩක්ම tea වලට වඩා මේ පැත්ත ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ vegetable grow කරන්න. From some viewpoints, you can even see a distant Buddha statue, giving a spiritual and serene feeling. Mandaranure Addi, you really feel connected to nature, mist and the slow, peaceful rhythm of village life. Mandaranure is located in the Nuwara district of Sri Lanka in the central hills. මේ ගම වටේට mountains and valleys වලින් envelop වෙලා and it's part of the beautiful hill country region. The area is relatively small, mostly consisting of village settlements, tea plantations and forest patches. Finally, we arrived at our booked resort, Mandaranura Glamping Resort. අපි මෙතන booking කරලා තිබුණේ Agoda app එකෙන්. The resort has beautiful cabanas and for one person it cost 5,200 Sri Lankan rupees. මේ resort එකේ facilities ගොඩක් හොඳයි. Clean rooms, comfortable beds, restaurant and lots of spots to enjoy the misty surroundings. මීදුම යටින් resort එකේ views super calming and walking around gives that real peaceful hill country feeling. Overall, it's perfect place to relax after the journey and enjoy Mandaranura's nature. Now I am inside the cabana at Mandaranura Glamping Resort. Cabana ke design එක modern yet blends perfectly with nature. There's comfortable beds, soft pillows and clean seats. Everything ready for a cozy stay. Small table and chairs තියෙනවා. Good for enjoying tea or snacks while looking outside at the misty hills. The windows gives a perfect view of surrounding greenery, streams and the morning mist. Air fresh and cool and lights are soft, creating a relaxing vibe. මෙතන ඇතුලේ ඉද්දී you really feel connected to nature without compromising comfort. Perfect mix of relaxation and adventure. අපි ලන්ච් ටයිම් එකට යන්න හිටියට අපිට අද්දි පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා. උපරිම 4 pm වගේ වුණා. ඉතින් අපිට ලන්ච් එක රෙඩි කරලා තිබ්බා රෙස්ටෝරන්ට් එකේ. First we took a quick wash and freshen up at the cabana. Cabana එකේ clean and comfortable washroom තිබුණා. So refreshing after the long journey. After that, time for lunch at the resort. Food was delicious. Local flavors mixed with simple, healthy dishes. Walking around the resort, you can see Piduruthalagala covered in clouds on one side. Misty and majestic. ඉතින් මේ වලට පේන්නේ අපි ගත්ත කබාන එක. ඉතින් ඒ කබාන එකේ වෙනම washroom තිබ්බේ, separate washroom. From our cabana, looking down the mountain, we could see a beautiful waterfall flowing gently below. Cabana එකෙන් පේන view එකම amazing. So we decided to go down there for a quick bath in the cool water. The weather was fresh and misty, making the waterfall even more refreshing. Waterfall එක නම් මාරම beauty, but ලොකෝම ප්‍රශ්නේ තමයි කූඩැල්ලෝ. කූඩැල්ලෝ යන දිගට කකුල් වල එල්ලෙනවා. ඉතින් ඒ උන්ගෙන් පරිස්සම් ගන්න ගොඩක් අමාරු වුණා.
මේ ඇල්ලේ වතුර crystal clear and sitting under it felt like nature itself was giving a gentle massage. While bathing, birds were singing and the surrounding hills covered with mist created a peaceful atmosphere. This moment was perfect to relax, enjoy the cool water and connect with nature. Thiyala there was a small wooden bridge crossing a stream. I walked carefully because it was a bit slippery from the mist and water. ඉතින් අපි කට්ටිය එතනින් නාන්න ලෑස්ති වුණා, but I'm not ready to bath because there's too cool water. It's like feeling like a fridge. Water crystal clear, but immediately felt freezing when touched. Still, it was refreshing and fun. The mist and sound of the waterfall and cool mountain air made the experience unforgettable. This is how evening looked at the Mandaranura Glamping Resort, mist rolling over the hills. This map shows Mandaranura area. මේ අපි ඉන්න ප්ලේස් එක රිසෝට් එක පිදුරුතලාවල කන්දෙන් කවර් වෙලා තියෙන්නේ mainly. ඊට අමතරව මේ ඒරියා එකේම තමයි කබරගල ඇල්ල තියෙන්නේ. පිදුරුතලාවල කන්දෙන් එහා පැත්තේ අද සයිඩ් එකේ නුවරඑළිය ටවුන් එක තියෙනවා. As I got පිදුරුතලාවල කන්දේ টොප් එකට අපිට යන්න බෑ. ඒකේ සාමාන්‍ය දුරට විතරයි යන්න පුළුවන්. මොකද මිලිටරි ඒරියා එකක් සහ ටෙලිකමියුනිකේෂන් ඒරියා එකක් විදිහට ඒ කැලල මැනේජ් වෙනවා කියලා තමයි යාලා කිව්වේ. මේ තමයි රිසෝට් එකේ කුකින් ඒරියා එක. ඉතින් යාලා අපිට ඩිනර් එක රෙඩි කරනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් නයිට් එකේ බ්‍රීස් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා වෙලා ඩිනර් එකට ආවා. next day එකේ early morning මම අවදි වුණා. මොකද ගොඩක්ම හේතුව උනේ මට ඕනි වුණා මෝර්නිං view එක බලා ගන්න කොහොමද කියලා. අනිත් අයට කලින් මම නැගිටලා ඉතින් මෝර්නිං view එක බලලා ඒ ෆීලින් එක ඒක අමුතුම ෆීලින් එකක්. මෝර්නිං එකේ sun gradually hills වලින් start වෙනවා පේනවා, but still not touching our resort area. ඒවා කඳු උඩින් golden light mist හා cloud වලින් soft glow එකක් දෙනවා. The valley and distant mountains are shining, but our cabana area is still cool and shadowed. හිරු එළිය වැටෙනකොට clouds are turning beautiful shades of pink, orange and gold. Telecommunication tower on top of one of the mountains. My eyes still shows I've just woken up, hair a bit messy and face fresh from sleep. Apparently they have some activities for visitors here. Visitors can try safe target shooting and other fun outdoor experiences. Sun then halfly covered the mountains, morning light gradually spreading over the hills. Resort area එකේ තවම soft shadow එකක් තියෙනවා. Cool breeze hitting the face, mist rolling gently over the valleys. The colorful clouds are still glowing softly, birds chirping and streams flowing nearby. May early morning scene එක peaceful, magical and refreshing. Nature, mist and half visible sun together make Mandaranura morning feel alive and beautiful. Teeny houses and villages blending with green terraces. Pidurthalagala stands majestic, partially covered by clouds, while Kabaragala Alla flows quietly beside the hills. The variety of colors from flowers, tea plantation, and forest patches make this view vibrant and alive. May scenery එක බලද්දී you feel like nature, mountains, and human life are all in the perfect harmony.
get breakfast. මොකද අපේ කට්ටියට ගොඩක්ම hungry. Finally, we finished our stay at the resort and check out at 10 a.m. From there, we took a tuk-tuk to Mandaranura town. එකට ගියේ රුපියල් 500ක් වගේ තමයි. ටුක් එකෙන් යන ගමනේ winding roads, misty hills and greenery. ඒ අතරින් යනවා scenery එක enjoy කරන්න පුළුවන්. Along the way you can see small villages, terraces and streams, giving a real feel of the hill country life. This short ride was relaxing and perfect for reflecting on the beautiful experience at the resort. අපි ටවුන් එකට ආවට පස්සේ 30 මිනිත් වගේ වේට් කරන්න වුණා. මොකද බස් එක යන්න තිබුණේ 11 am වලට වගේ. so අපි ඒ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මන්දාරනුවර පොඩි ටවුන් එකක් ඒකේ පුළුවන් තරම් ඇවිද්දා, අවශ්‍ය දේවල් ගත්තා, පොඩි ස්නැක්ස් එහෙම අරගෙන පොඩ්ඩක් ටවුන් එක වටේට ඇවිද්දා. මේක තමයි අපේ end of journey today. අපි explore කරා the mountain, waterfall, mist, resort and peaceful village life. We hope you enjoy seeing the beautiful and adventure with us. If you like this video, subscribe to our channel, watch more videos and stay with Miles Sondila for more travel adventures.